tapi namo angka tas ras otoras kulkas ya kode gaga pacas tak kode gaga pacas di subawa ni mengoto ambulans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saja kurimundre. Pilih doang nih, kudu jawab salamku dengan suara yang keras. Mudah-mudahan ibu-ibu mondri apa yang situ melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memento milai pitau. Ya, apa ngomong mana nger? Keluarga mempelai laki-laki di Notang Salo, keluarga mempelai wanita di Pandrang. Saya sering ceramah di daerah Notang Salo, Makasih betina tema kiada. Saya sering ceramah di daerah Pandrang, makanya betina tema ngampe. Si lolongan ni tau kanja betina makiada, si bawa tau kesingi betina mengampe. Insyaallah mantu pasangan darwis si bawa ani, lolongan ni anak soleh dan soleha. Ya kumakunrei macam mengaji pada nangi dendre kori nasional lewe. Ya kuaroni macam mak bicara pada nangi protokol lewe. Amin. Upasangi bunting aronewe nasa tutorial utama kada iya panawat ding bunting aronewe ekunulai makulu caneri bola manasangi kapitu aga batuangan nero batuan na ini aronewe harus patapas sedia aju kaju waju sibao aju kamero di badi aju kaju waju sibao aju Godin apa hangi bahasa Indonesia sih, makanya masuk di sana siapkan di sandang pangan papan. Upah bahasa gaul sih makanya telangi beneta kipas, telati kompor gas, telati beneta kulkas, telati beneta tas, telati beneta emas, telati beneta otoras. Tapi namo angka tas ras otoras kulkas ya kode gaga pacas tak kode gaga pacas di subawa ni mengoto ambulans. Tepahan ini. Selanjutnya ya utamai papa kerawanan nange angka tu kelima napa gurangi pandritata iya kui baca di aronewe sewaktu-waktu ini bunting aronewe tapasi tumpui induk lima tak siba induk lima nabi nita napa tabaca arawanewe aga ibaca asyhadu alla ilaha illallah tapasuri tasuri bini tak patarui wa asyhadu anna muhammadar rasulullah barakka itu nasa guru tak insyaallah digaga mulai pasarangi selain amatangan nasabak mana itu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di nangkana serang insyaallah barakah irode gaga passerang selain amatangan. Yang kedua sewaktu-waktu kumelogi selalu langgang hubungan tak romantis hubungan tak sewaktu-waktu makan jatuh ya kote si ketani-tani lima ki okoga pada saat si gandengi pada saat di mana-mana di dalam rumah atau dalam kamar si ketani-tani lima ki ini aronewe marepa-repa ita baca bismillahirrahmanirrahim kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah barakka ya roh insyaallah tudang arodendre utuju mate botti makureye utuju mate pada risa de utangai utuju mate botti makureye lalang tiku bae upapa ga botti arone lolongai botti makureye upapa ga botti arone lolongai botti makureye mangko mana cantila dowita baik wasanya kumi bawang India si bawa Korea mega tau cantik ternyata paling oko Pandrang mega mato kalau lo gareta si lolongan anak darah cantik pada mau kita pasangan na gilang si bawa cahaya ya napa ibu-ibu pilihnya ani di upasanya pakai singelale berarti tak madai lang kita madai nasabak kuwita-wita gareta na buti ngaronewe waktu nakalolo laura sadik na dua talumi anak darah purna botek jadi pakai singelale berarti tak madai angka apa tak jagendi yang pertama jaga kepalanya supaya tetap senang yang kedua jaga hatinya supaya tetap tenang Yang ketiga, jaga perutnya suami tak supaya tetap kenyang.
Dan yang keempat, jaga di bawah perutnya supaya tetap tegang.